ungihlumeze kakhulu lo muntu ngoba ngisho ngengiqambe nje amanga bese kufika nala khona ukuthi ngimbulale mina. Hayibo. Bekufika nje impela ngihlale ngithi hayi yabo manje cause phela nami ngithi hayi yabo manje ambulala lo muntu Mm. ngoba shuthi akaboni yabo ukuxhaphazeka nami phela angithi ubaba naye ngoba eseshonile emhlabeni ushiye mina ngala ngiyindoda mina ngibheka umuzi kodwa manje futhi hayi ukuthi ngibhekele ngishaya umthetho la for ukuthi ngiqine egcekeni yonke into kodwa futhi egcineni mangenzile mina hayi ukuthi mangisuke ngenzile ngisuke ngifuna ukunconywa kodwa mangenzile mina ngisho kuthiwa ngenzile kuzogxekwa ngoba kumele kubuyona ukuthi angicasuke ucindezeleke. Nina bendloveni abandla nina bendlondle nophapha ekhanda nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ifundazweni zethu zonke nina bechonele ngezangeze sila esifundazweni saKwaZulu Natal gama lohlelo ke indoda ayikhali ukhuluma noSichaka uKing Sichaka walapha kaLuqa ngihleli nani nje nginethezekile ngilalele nina nanilalele mina siyabukana angananibahle nina siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yomndeni okhula usuku nosuku ma subscribers nakuma likes nakuma comment konke lokho kuyinhlanhla engandele bana niyenzele thina sodwa ngaphandle kweni belungu bethu aseyilutho siyabonga kakhulu sanamukela ke ohlelweni once again la sithi khona indoda ekhaya sikhuluma namadoda ngeenkinga ezahlukahlukene sizozwa ngawo ukuthi akhuluma thini mfowethu asibingelele Unjani bhuti? Sikhona mfowethu njani? Hayi ngiyaphila bhuti. Mntaka baba asiqala uzethule lesizwe ukuthi mfowethu ungubani uvelaphi ukhule kanjani ebusheni bakhe? Hayi bhuti igama ukhuluma noSipho wakwaNxumalo. Mfowethu ukhatsho. Ngikhulele endaweni yaseBergville bhuti. Ukudlala. Shuthi ngumuntu nje ozayo lesithenjini. Sure. So shuthi ubaba wami wathatha waba nesithembu shuthi umama wami washona wadlula emhlabeni. So ngaphila phansi kwaso leso simo leso ukuthi ngiphile phansi kwamamncane. Okay. Olama ogana ubaba. Ubaba ekhona ubaba. Sure. Futhi lesimo lesibafo ngikhule nje ngomuntu ohlukumezekile kodwa bengithula kakhulu ngoba benginqena ukuthi ubaba naye mangimtshela ezinye izinto angilaleli kube ngathi ngumuntu obhidlizayo. Okay. Kanti ngumuntu ohlukumeza kakhulu nami futhi mangeze ngiyabeka futhi uma mncane lo okuyena ngihlala naye ekhaya hayi ngiyabona ukuthi hayi yena ngathi uya understand ezinye izinto kodwa futhi ngibona ukuthi hayi uyangiblafa nje akanandaba futhi kodwa emiyakhe ngiyibona ukuthi ngenye indlela isiphethe ukuthi ngicine ngihambile ngakhula kaphana lezo simo ke ngilo ngithula nazo esagcina sengihlumeze kakhulu bhuti wami ukuthi ubaba mangimtshela ubaba uthi hayi mamncane wenza kanje la ekhaya mangibeka isimo hayi ubaba engayizwa leyo nto leyo nje ngitshela ubaba uthi hayi mamncane uyangihlukumeza ubaba hayi awumfuni wena umamncane wakho ulwela uma wakho awenzi kanjalo uma uyingane yabo leyo nto leyo manje baba kuwe ukuthi uma uyingane ke sometimes into omdala kwengathi uyamphikisa ngingathanda kanjalo siyaxabana ukugcina kakhulu umsini kanti ngomuntu ongazwani noba nomsini yabo umsini angithandi kakhulu ngihlukumeza kakhulu lo bhuti wami ngaze agcina ngabo ukuthi ubaba naye washona sasala naye umamncane ubaba into ebhlungu kakhulu ubaba mase shonile ubaba ezinye izinto angayibhalile like omawili ezinye like izinto so umamncane lapho kusese kushona ubaba kwase kuvela lapho kona ukuthi kahle kahle vele bengafunakali mina bese kulindele ukuthi baba ashone ngagcina sengitshelwa ukuthi hayi kumele manje ngoba sihleli la endlini usho wena mamncane uthi kumina ngoba ngihleli la endlini ubaba engasekho sekumele manje nami ke ngoba ngiyindoda angithole elami inxiwa ngiphuma inxiwa habe sengiyathuka ukuthi mina hawo kanjani cause phela ubaba ungishiye la besiphila la so why sekushona ubaba manje sekunamanxewa manje sekukhona semele ngiphume ngabonga ukuthi okay ngoba ngumfana nasekhaya ngeke ngikwazi ukuphinde futhi ngekhaya cause ubaba babeshadile yabo okay so ngumuntu futhi ongathandi bethatha indaba zakhe eyisebenza ngaphandle so ngaphila phana leso simo bhuti wami so ungixoshile wangikhipha amaphoyisa wathi ngeke kwahlala nenye indoda sengiyindoda njalo kuyena kodwa ubaba eshiya la kuhlekwa noma kufiwe ngithi mina hayi hawu ubaba nje oshiye la usethi angiphume manje ngoyizamela manje singiyabheka ubaba naye izinto vele akabhalile vele
into ke zivuna umuntu wesifazane ngoba izwe likanje futhi yes hayi ngehlala endini ngimtshela hayi ngengikwazi ukuyohlala kwenye indawo anginamandla khona semsebenzini kade kubuye kubhede yabo umuntu ophila amatoho futhi lokho nje kwashona umama futhi wami mina angikwazi ukujabula ngiphila kabuhlungu lo mama omncane lo kodwa ngomuntu ke okwaziyo because kufika khona la kuze sinye isikhathi ungaze ucabanga ukuthi umuntu ucabanga ukuthi umsusa emhlabeni yabo kodwa ngibuka ukuthi ngoba ngijwayele ukuthi amazwi ukuthi umuntu esifazana akashawa futhi yabo qiniso so ngidecide kona bhuti ke kuba ngangokuthi ngiphumeke hambe ngiyohlala ehlobeni ngahlala ngafihla kuna khona babuza ukuthi kwenzakalani ngabatshela uma mncane wenza kanje ngoba nje bhuti sengikhipha nje endlini wase waye emaphoyiseni wathi mina sengivela endlini ngibe enqunu ebusuku kodwa manje ngiyaqayeka cause ngine outside building yami uzena usethena usuka kubona angazi kodwa la unendle yakho ubaba nami ngingakhathi building yami angingena endlini ngene endlini kwami ngiyowenza ukudla ngabona ukuthi hayi ngisafunakali-ke la futhi nami ngagcina ngibona bhuti wami ukuthi hayi la ngiphuma ngebhokisi la ngoba ney'ngane bazikhona abafowethu nentombazane kodwa umfowethu lo munye uwumuntu ongahlali la egcekeni uyamazi vele ukuthi uyisibhuku uma wakhe yabo so wagcina-ke nje sengikhipha amaphoyisa khuluma nje nawe bhuti wami kuyimanje wangivulela icala wathi uthi ngibe enqunu ngaphandle mina kanje ayikho le uthi hayi ngiyomuntu ongamphathi kahle ayekho safe yabo so wazi kumele kuye emacourt inkantolo ke kwagcina nami ngabuka ukuthi yabo inkantolo nayo ngisizwa ngalento sikole umuntu esifana leziyavuna kodwa kusekhaya wathi hayi kathiwa ke inkantolo wangivulela lecala cause nami ngagcina sesiyaphendana yabo kwathiwa ke sekuyinto ngimlwisile basho abanayo isho phela umuntu esifazane uyafikela lele futhi police station sure nami bengeke ngithi ngiyemaphoyiseni ngithi ngiyobe into kanjalo ngiyahlushwa ekhaya cause bekuzoba intembu kubaba naye elele ngale kwethuna kodwa nje ngomuntu ophila ngaphandle kwaleso simo futhi ngagcina ke sengibophile ngomuntu nje ongcele nayo ithupha mina sengishana ukuthi manje ngifuna ukunyakaza itoho lapho nalapho ngizoyaphi yabo sengingcolile bethe ethupheni noma ngithiwa ngifuna umsebenzi all right vele bazongifuna bazobheka ithupha kodwa ngenziwa umuntu omamncane kumina ubhlungu kakhulu ukuthi uma wagana kuqala ubaba so ubaba wathatha mamncane lo so into engiyifunda kakhulu empilweni yami ngibonile ukuthi mawuyindoda kumele mothatha isithembu ucabange ezinye izinto kuqala before ngoba manje enye into kuye ukuthi bese kushona umzali lenye ingane isafarish ihlukumezeke njengami bangihlukumezekile kodwa ngabuka ukuthi shuthi baba naye akabonanga wayenza phela enamandla ngoba belisithembe into eyenziwayo emasumuzulu kodwa mina ngibonile ukuthi okay umunye unkosikazi uyakwazi ukugana ubaba ebeneyinhloso ezithile so futhi ubaba naye ngeke ngithi ngiyamblame ubaba cause naye wayithatha isithembu wayengazi kodwa ngale kwethuna ngicathi useyayisoba uyabona manje indodana yakhe ayiphathekile isithembu silimaze iphi so nje bhuti wami ngumuntu ophila phakathi leso simo leso ngomuntu osegcina semuvile kade ngihlala khona sengihlala kwenye indawo manje kodwa nje ongihlukumeza kakhulu lami omncane ngoba ngisho nje sithi nale ithupha ngisho ukuthi ngifuna ngisho olunye uhlelo mhlambe bangangisiza abanye abantu ukuthi ngayilungisa kanjani because phela into le ngangenza ngalutho mina ngoba for ithupha ke phela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngenze ube clean nje wonke umuntu manje wena kulonke le situation mawubheka nje ngesikhathi ubaba wakho eveza ukufika kaMamncane ekhaya ikhona into ekhuluma nawe mhlambe uqinisekisa ukuthi niyathola noMamncane khona izinto wayibona uMamncane uyazenza wena akayithanda ezenza ukuthi namhlanje akuphathe ngendlela agcina sekuphethe ngayo ocaba ukuthi nake naxoxa ngazo mhlambe kwawukuthi wena umlaleli ongathi mhlambe nami ngaba nesandla ekushayiseni lapho noma kwavele kwasuka ubaba uyindoda yakade ungeke vele usuke kuyona noma kanjani and futhi naye umuntu othi uthi into bese ishilo akangeke uzulakhe ngisho njalo ngibhlungu futhi kodwa wona ke wayilento ngambeka nje wachaza ukuthi hayi usezocabanga isithembu usekukhulumile nanomama
so mina ngayikhipha ngangena power cause vele ngangisamncane kodwa ngibonile nje sekhona mamncane ukuthi ayikhathi uma sekukhuluma emhlabeni ukuthi lami wakuthiwa mhlambe lesay kumele kwenze umsebenzi wasegcekeni tshela kakhulu nawe bhuti yabo ngize ngicine sengibuka ukuthi ezinye izinto wayitshela mina kakhulu laba abanye abazalo yena esiswini esivunde bona bahlale banethezela bahlali mina ngisho semene ngisebenze vele mesisebenze ngoba besekhaya kodwa bengicina senginaka phela ngokuthi nami ngumuntu yabo nento ekumele eshoyo ukuthi hawo indaba nawe lokhu usuyibuza imibuzo hawo indaba engenze kanje kwabanye ngabona ukuthi konje phela sifundi la ngesiswini esisodwa kodwa futhi si isondelelo yabo ngiyaqoqa ukuthi lawo magama isondelelo isizulu isondelelo ayi ngiyabona ukuthi ayikushintshile simo bese shintshile sengumuntu ke nami ngilangihleli khona ehlobeni ngeke phela ngifike bomthwalo because ngiyakwazi nalapha engisuka khona ngisuke kanjani so sengumuntu otrainekile ukuthi okay nala ngiyakhona angingafiki ngibomthwalo nakhona ngihleli kahle ngomuntu osabona ukusemuva kodwa futhi ngishawa kunawo ukuthi ngizomuva ngiyephi ngoba ngibuyele emuva kwamaphoyisa angikhipha amaphoyisa kwathiwa vele above yeminyaka singakwazi usingiyimele yabo futhi nami ngabuka ukuthi hayi lokho kwenzakalile bengenze okukhulu because bengathi ngimrepeat yabo because kuyenzeka baningi nabafisa abanye baboshelwa amajele baboshiwe nje baboshelwa amakhesi abangawenzanga yabo kuthiwa bawenzile ngingabi nawo ufakaza nto umuntu vele behlukumezeka umuntu uyakwazi umuntu esifazane efike lapha ngoba bayakwazi ukugijima emaphoyiseni mina mangephoyiseni ngizofika ngihleke benhlekisa kuthiwa uyadefa hayi uthi indoda enjani edefayo yabo so nje inkinga yekanjalo webhuti wami kodwa nje ungihlumeza kakhulu yamuntu ngoba ngisho ngengiqambe nje amanga bese kufika nala khona ukuthi ngimbulale mina hayibo bekufika nje impela ngihlale ngithi hayi yabo manje cause phela nami ngithi hayi yabo manje ambulala lo muntu ngoba shuthi akaboni yabo ukuxhaphazeka nami phela angithi ubaba naye ngoba seshonile emhlabeni ushiye mina ngala ngiyindoda mina ngibheka umuzi kodwa manje futhi hayi ukuthi ngizingibhekele ngishaya umthetho la for ukuthi ngiqine egcekeni yonke into kodwa futhi egcineni mangenzile mina hayi kusho mangisuke ngenzile ngisuke ngifuna ukuncona kodwa mangenzile mina ngisho kuthiwa ngenzile kuzogxekwa ngoba kumele kuliyona ukuthi angicasuke cindezeleke nje yabo ngihlezi nginencindezelo ubhuti wami sengaba nje ngagcina nje le nto wayagcina sengenza ngawo umuntu ongasahlali nabantu because sengivele ngiyakubuka into oyikhuluma bese ngithi nalo muntu lokuqala le drama le lento engikade ngiphila phansi kwayo ngimuvele yabo because sengumuntu ungabuka nami ngilapha ngayilapha kanjani kodwa nje incindezelo ngiyithole ekhaya kahle manje mawubuka wena endleleni yakho njengendoda ekhulayo yonke lento yenzeka ikwenzela ziphi izinto empilweni yakho njengoba uqhubeka nje ucindezeleke kuphi ikuphi la mawubuka khona ukuthi ukuba lapha kwaba kahle nala kwaba kahle ngaba ngikho la mawubuka njengamanje obuphila engakusho bhuti isimo engaphila phansi kwaso singicindezele ngangokuba ezinye izinto kade sengibuka ngasakwazi nanokukhopha kwezinye indawo sure yabo nami ngibona ukuthi umuntu amesuthi sengiyabuka ukuthi ngitshela ukuthi ukwenza lento usafuna ungihlukumeza nje umuntu esifazana umuntu esifana nje maye baqala nje wenza into ngithi kusho usefuna ungihlukumeza bayahlukumeza nje sekanjalo yabo sekinto kanjalo uthi bayahlukumezana vele kufike lapho ungifele le nto leyo sengigcine sengiba ngiyaba avoid nje abanye ngithanda ukuba bebangani nami kodwa ke lo engizwana naye ukhozwa esazi vele isimo story uyena umuntu oseduze kwami yabo engibambisene naye kodwa nje abanye nje bhuti wami mina hayi umuntu esifazane sengafika nalo ngeke ngithi mhlawumbe sengidinga mhlawumbe umuntu cancelisha kodwa futhi manje futhi angiyithandi indaba into kanjalo ngoba uthanda ukuthi ngikhancelishe mina yabo wabuthi hayi ukhona lo wami right naye kodwa futhi naye manje besiqala wathi sengithi usengena lento abantu besifazane ukuhlukumezana yabo unayo into yokubheka extra even naye yenza into engaqondile mhlawumbe kuyiphutha sengiyithatha vele ngithi mina seqala lento ke le yabo so sisho lento ngasho nje ukuthi mukhulu ukuhlumezeka igcine kulimaza lento le even nabanye abantu sofika kwenye indawo futhi yabo uvela ubuka ukuthi
lo muntu lo uqhubeka lapha kuvuka ama minutes Yeah. ugcina nje usuqinisa umuntu engathi kwahlala nalo muntu loyo because ngomuntu ohlezi naye umuntu esifazane nami lo ngihleli naye ungivashela lapha engihlala khona ehlobeni yabo inkinga Yo. futhi nakhona naye noma usothama ufuna ukukhomplela uzokhomplela kanjani ngicela because uzothi ngithole mase ngithole indawo enye indawo kuhlwempu yonke into yabo And now unefear ukuthi mangaphuma nayo uthola enye indawo hleze nayo kuhlukumeza busunenkinga usakwazi ukubuyela phela ubuya kanjani yo unzima bro futhi ngenye indlela wena impilo yakho ngabantu besifazane sekunokungathembi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani ngiyamthemba lo nginaye kodwa naye futhi ngeke ngisho nje ngoba vele akekho la angimthembi umuntu wesifazane mina ungamthembi umuntu wesifazane ngisho njalo nje umuntu wesifazane ungamthembi uyajika mina ngabona mina ngoba ngisho ngoma mncane lo ukuthi kusakhona ubaba noma ezama ukufihla noma ngibona kodwa waveza ukuthi uze ngani iyo engathi indoda nami ngoba nami ngibukile ngayifundisa ukuthi ngathi indoda kumele ubheke ukuthi lo muntu lo uyena yini uzokwenza kahle ngoba abantu besifazane sebeyangena in relationship ngoba bebuka ukuthi kukhona isaka yabo ubaba wayindoda enamandla ngabuzo shothi mamncane lo sinami sengithothi sengine-reverse okay sengihlaziye into kanje uma mncane wayezele lento le ngoba futhi nenye into wena bhuti ukuthi nenye into ke kodwa vele ngoba vele anginankinga noma ngiyasola uma uyena uma mncane othamba wamgudluza ish yabo cause ngiyabuka ukuthi awuyini kwashona uma base engabe ngiyaphaswa kahle ish kodwa kunaloko kuthiwa nje shothi kodwa mangihambile ngomuntu makuthiwa ngisiye nje umuntu strong bhuti wami nami thame ngihlale phansi ke-bridge ngibhemela ama-drugs ngihluphe bona la abantu besifazane sure yeah yabo cause into ngake sengiyibuka cause yasekufanele into umcabango ukuthi hayi hamba hlala phansi ke-bridge mawubona into eswala nje udile naye bambene inkuni kodwa ngagcina ngibonisa akubona ubuntu lokho yabo oyona ndlela osucabanga uyiphela ngayo after ama pain overbhekene na sengifuna ukupheka konke umuntu wesifazane ke ish sengithi hayi umuntu wesifazane mangihlala edrobheni nje ngoba vele bahamba bebhayiza lapha nezikhwama ngivele ngidile nabo nje kodwa ngagcina ngabonisa hayi ngiyona isolution le because vele ngizogcina ngiyidalela inkinga yabo because vele ngizobe ngizosho abanye abantu ubuhlungu engabutholanga bona unikeza abantu abarong Mfowethu mhlambe lakho sewugoqa ngoba kukhona nabanye abahlala lapha ekhaya abaqhamuka esithenjini abanye bayibonile inkinga ezifanayo. Firstly nje ngokwakho wena isithembu sasivotela sibe yona into ongayithatha wena noma mhlambe uthi khona enye indlela ufuna ukwenziwa ngazo isithembu sibe safe even for ingane zakho ungasekhona emhlabeni. Ngibonga kakhulu bhuti wami lelo thuba. Engakusho nje bhuti wami, yabo isithembu sas right kuba bamkhulu. Sure. Manje engathi mase amadoda singabheka lento singabuki sithi sifuna ukwenza into ayenziwa baba omkhulu yabo. Yeah. Sibe nathi ngifuna ukukopela ngiyenze. Engathi ungaba naye unkosikazi lo oyedwa. Mhlambe bese uyabheka umuzulu ukuthi sizokwenzeka nje ngoba manje bhuti wami abantu ngoba ngisho nje emhlabeni akusalungile because ngizosala ithembu vele ngoba nje mina kule age engikuyona abantu angayithenga besimele isithembu. Yeah. Kuzokwenzeka inkinga vele kuzophinde futhi sengibukela ukuthi nami kungenzeka lento enganeni. Yeah. Iphinde ithole ukuhlukumezeka ngakuthola. So isithemba sas-right ekuqala abantu besifazane kusabafazi manje hayi abantu besifazane bantengentengo bayashesha ukuthatha nezinqumo ezibhedayo yabo. Kanti thina umuntu esifazane mina bengazi ukuthi nje ngijwayele ukuthi ubaba mayekhuluma ethi hawu manje besingaconzi phansi masingena nje esigona yabo kodwa mina lo ngakuthola ngokugona ngase sekushona manje ngangagona kodwa nje isithemba hayi asisekho right. Phela umuntu sengasithatha ngoba phela abantu bayathanda la ukuthi umuntu efuna ukuthi ubake befuna ukuzizwa ukuthi abo ngifuna uba both side wayikona lokho nako kudala inkinga. Sometimes into efuna ukuthi ungaqale ucabange ubuhle nobubazi into ubheke ungayicabangeli kuphela futhi especially ngisho nawo omunye ngithamisa omunye umbukeli ukuthi hamba esekhaya ukuthi kumele ubuke ukuthi yini ezokwenzeka phambilini ucabange nani lento ingane lezi ezikhona because nami ngiyabuka makuthiwa mhlawumbe baba wangibuza ngalesithembu lesi because ngangikase ngumfana ngangingasho ukuthi mina hayi baba
angeke ube right mhlawumbe ngeke ngibone kasibani kwenzeka yabo so baba ngoba umuntu wesilisa mesemdala uzulakhe uke ngafuni ukujela yabo ebe nenkani so ngabo uthi hayi kodwa nje ngisho ngitsamisa umuntu uthi hayi isithemba sisekho right ma kungaba uwe ukhuluma nezingane zakho zabafana impilo eyenzo ubaba uyayibona ibuyiza kuwe ekutheni ungaxhumani ngokwanele nezingane zakho zabafana hayi angibona njalo kumele singixhumana kakhulu nezingane zami ngiyibeke eduze kuze yonke into siyikhulume nazo yabo because mina mangisenginomuzi izona ezobe zisisekelo saleli khaya leli sure yabo so kumele ngiyidodise ngiyibonge isondezwe zibe close eduze kwami because mase nami ngizothi kuzona ngizofuna ukuthi ngibe ubaba ngibonga ngezilaphi ngingakaphikisi seke wrong ngiyikwazi sezinto mhlambe beyisondele kumina gcina mhlambe seyilimala bese nami sengiyabuka sengale uthi kwenzeka lento eyenzeka kubaba siphinda mina ngifunike mina iphinde yenzeke mina leyo nto leyo ingane zami nje ngathi ngaba close yes yabo yonke into engifisa kanjalo futhi asibonge ithuba nesikhathi ukuthi ube khona lazoxoxana thudaba ngathemba lokuthi khona indoda ekhula lapha efundayo ebonayo ukuthi mhlawumbe nayo lesisitory esifanayo ukhona umunye umuntu oke waba sendaweni efanayo olwayo kuze kube manje ukuthi adlule kuleyo ndawo sibonga kakhulu ngiyabonga kakhulu bhuti wami le Black Life TV kama lohlelo indoda ekhala egama lami ngoKings Chaka ngokaluqa ngethembe lingafiyo ke lokuthi abantu usuku nosuku la ekhaya sabakhulisa siyabafundisa kukhona abakuthola abakwamukelayo okungabasiza ekuthenini bangaba amadoda abulalayo adlongulayo amadoda ashayayo baba amadoda nje azophila even though ubhlungu ukhona kodwa kwazi ukudila nabo obudlule mangabe into uyabona ingaphe kwamandla khuluma uvulele esifubeni ungavaleli into ngaphakathi ukuze ungaba indoda eyingozi ngelinye lamalanga sibonga ke nisale kahle siphinde sibonana episode landela uNkulunkulu angigcine.